invite chabai vekule voina hi chuanin good friday nena in kongkai sap tong kansir hodon ani pakhatna atanga palina hi voini theukalo soinga voini ka soina karolin lo soi veroi manem. Let's go. Jesus was nailed on the cross. Jesus was nailed on the cross. Jesus was nailed on the cross. Omjia chu cross a isua ken be ina tina ani mai ni panina. Who did Jesus nailed on the cross? Who did Jesus nail on the cross? Omjia chu tunge isua cross a keng beta tina ani mai ni pathumna. The Roman soldiers nailed Jesus on the cross. The Roman soldiers nailed Jesus on the cross. Omjia chu Rom sipai hawin cross a isu an kheng bet tina ai mai ni helaya solders kadihi solders tur zok om ti chuan palina. Why did Jesus die? Why did Jesus die? Omjia chu engwange isu thia tina ai mai ni ole foi khatheu kalo soi anga karolin lo sei tum veroi manem. Jesus was nailed on the cross. Cross a isua ken be in Who did Jesus nail on the cross? Tunge isua keng beta. The Roman soldiers nailed Jesus on the cross. Rom sipai hovin cross a isua ang keng bet tina ani mai ni ichuan palina. Why did Jesus die? Why did Jesus die? Omjia chu engwange isua athia tina ani mai ni krithiamem ole he simple English mizo YouTube channel hi tha iti zong te nia ti chun ila subscribe prilang chun khoi takin milo subscribe sange nge tur chen ka som takse cheni ole tuna chuanin I will say mizo part, please say English part. Okay, cross a isua ken be in ani chuanin how to say in English. Wan sai thave tunge isua kheng beta ni chuanin sai thal tuk Rom sipai hovin cross a isua ang kheng bet ani chuanin heu wan sai thave engwange isua thia ni chuanin wow sai thatle mai turu lutuk ole tuna chuanin ka du ber pakhatin kan zo tang cho pakhat chau ka du ber ka zo tang che manem. Tunge isua cross a kheng beta ni chuanin how to say in English. Heo van sai thave improve le mai ti chuan zir chun zom leila pangana. Because you might be saved. Because you might be saved. Omjia chu achan chu chandam ilo ni hlo thainan tina ani mai ni chuanin paruna. Wow, that's amazing. Wow, that's amazing. Omjia chu wow avaro pui ve emo avamak ve ti pon kan soi theng chu. This one pasarina. So what should I do to be saved? So what should I do to be saved? Omjia chu ani chuan chandam kani thainan enge ka ti nga ya tina ani mai ni chuan pariana. Just believe his love and repent your sins. Just believe his love and repent your sins. Omjia chu amanga ina ringin iswolte inchiro o tina ani mai ni amanga ina ringin iswolte inchiro o tina ani mai ni ole I will say one more time, please say along with me. Okay, number 5. Because you might be saved. Because you might be saved. Achan chu chandam ilo ni hlo thainan tina ani mai ni paruna. Wow, that's amazing. Wow, avaro bui ve tina ani mai ni pasarina. So what should I do to be saved? Omjia chu ani chuan chandam kani thainan enge ka ti nga ya. Number 3 just believe his love and repent your sins. Omjia chu amai na ringin isulte in chiro o tina ani mai ni ta point kalo type so le ni in chiro o tin kalo type a in chiro o ti turo ole tuna chuanin mizo party kalo soinga sa party nang man lo soi manem. Let's go. Achan chu chandam ilo ni hlo thainan ani chuanin how to say in English. Parukna. Wow, avaro pui ve ani chuanin sai thal tuk ani chuan chandam kani thainan enge ka ti nga ya ani chuan how to say in English. Heu an sai thave
Ahmangai na ringin isual te in siro ani chuanin. Very good. Ole, let me ask you only one sentence, okay? Kazot ang cho pakhat so. Ole kazot ang che. Ola dong so. Don't worry. 1 2 3 go. Chandam ilo ni lo thaina na ni chuanin. Sai thalutuk. Sai thala mai. Ti chuan pakwan na tanga som pani na thleng hi voi thum theu ka lo soi nga voi ni ka soina ka rolin lo soi veroi manem. I am too sinful. I am too sinful. I am too sinful. Omjia chu kasual to lu to ko sin emo kasual na atam lu to ko sin ti na ani bai ni. Ti chuanin number som na. Remember, there is no sin God cannot forgive. Remember, there is no sin God cannot forgive. Remember, there is no sin God cannot forgive. Omjia chu eng sual po hi pathian ngai dam thelo suala om hlai nem emo a om lovania ti na ani mai ni. Number som khana. Really? What a wonderful message for me. Really? What a wonderful message for me. Really? What a wonderful message for me. Omjia chu tak tak mo katan chanchin lom afan hi tak em ti na ani mai ni. Isuan som pani na. Jesus' suffering was so painful. Jesus' suffering was so painful. Omjia chu iswa torna kha na tak zetani na tak ani ti na ani mai ni. Hetiamem. Heta som panina point Jesus mo apostrophe da turnia Jesus so hianin kalau ta mai le ni hi. Ole pakwan na tanga som panina. Voi khathek lo sei le karol lo sei tumro. I'm too sinful. I'm too sinful. Omjia chu ka sol tol to ko sin. Remember, there is no sin God cannot forgive. Omjia chu eng sol po hi pathian ngai dam thelo sual om lo nia ti na ani mai ni ka soi muang deu tong Really? What a wonderful message for me. Tak tak mo katan chanchin lomo avani tak em ti na ani mai ni. Som pani na Jesus' suffering was so painful. Iswa torna hi anna tak setani ti na ani mai ni. Ole tuna chuanin I will say mizo part, please say English part, okay? Let's go. Kasual tolu tu kasin ani chuanin. Sai thale le mai. Eng sual po hi pathian ngai dam thailo sual om hlai nem emo om lo ania ani chuanin how to say in English. Okay, very good. Tak tak mo katan chanchin lomom takani chu ani chuanin. Okay, sai thal tu. Iswa torna kha anna tak zetani ani chuan how to say in English. Eheu. Fan soi thave turu le mai ka du per pakhat kan zo dang chio. All deuh kan zo dang che. Don't worry, okay? I'll ask you very easy one. Kasual to lu to ko sin ani chuanin. How to say in English? Okay, very good. Soi thale mai. He ka YouTube channel hi try ti zong te ni chuan khoi te milo subscribe sala ti chuan he ka video po hi milo share sak ve nge tur chen ka som tak se cheni video atop thlenga min en sak fain ka lom tak se tani next video kan hule do ne bye bye.